partia kathopui zong te helaya voinia tu soina nei tura kom hi kalom na chung hian soi chak te chiam lo hi kanga awang chu voin tunlai India ram khovel hi a ha thaka sia ril paule kan mabak hi at kan du lo zonga kal chuan arap thak don mange kan du zonga kalero chuan weile khata chuan top mai thei chani don ti hi hem sia ta poi mo a tuna hian kini state hi Christian state kan nia Christian ram kan intia amaro chu kan riat dan thil pon lang lu tukhian kan ma lau oma hi lau oma ni le ni lo kan thei thin lova hei hian in min ti buai ni secularism min pai sak don ti ringot kha kan hlau le kan soi tam berani a hei ayril zok in thup nasatak oma hi voile khata India ram hi electoral autocracy ram malu thei kan ni ti hi kan sia ta poi mo a enge electoral autocracy kan ti chuan electoral autocracy a chuan party lian pakhat chawom thin opposition party zong chu na thok thei lo wa vuak chau vek an ni thina opposition ti tham om lo le ti tlak om lo wangin in than reng hi regular intervals kan tia kum nga dana niamo kum lit dana niamo kum ruk dana niamo an nei thina amaro chu eng in than po om sela party pakhat ami lo kha chan tling thei to ngai lo ni chu keini rama hian a in mung me ka chu in mung chu athuk em ani voinia hian enga tinge congress thei to pamin bei enga tinge Rahul Gandhi te kha defamation case sawanga khatianga nga manan ni enga tinge tan tiran ni enga tinge party sang RJD niamo DMK niamo khatianga khan thei to pan bei kan ti chuan he electoral autocracy kan ti party pakhat lalnar ma siam an tum wang ani a hei hi an la ti thei ngei do ni na lang le nga la hei hian min ti ha ani a ha thak lu tu chu wangin tu na hian Swedish Political Research Institute University of Gothenburg Sweden chuan an report an ti chua hian Modi sarkar hian in sang ni le som pariat po khan lo be ngar chan to a he electoral autocracy kan ti party pakhat chau dictator an lal narama siam tur hian thuk takin man lo la to a sang ni le som ni le pakhat phei kha chuan an thleng thui to hle ni ti report ani voinia chuan kan thria a helaya electoral bond ti te lo chuaka amaro chu hen teng te tu ti nge ti tu man kan man thei to lo ati sual tu kan khem thei lo ati sual lo tu kan tuar ta zel zok choni hi voinia hian party dang te min vobel zela voinia chon AAP an vobet meka ti chuanin AAP ho tu pa Kejriwal chu tuna hianin judicial custody in alom renga engma soi theilowin an dani an la ti zel don ti hi tun kan chanchin sia ta chuan ani kan exa Twitter kan tin thin ka exa ania khatiang te kha ania voinia hianin kan din mun hi a chuan om te chiam lo ni tan rual na chang kan ria ta poimo thunga US President Jimmy Carter Khan Hitler Khan in Zudami
makta duai ruk lai a urlum don khan zudami te khan tran rual na chang thria ni seng chuan a urlum mia lo ang an tian tran rual na chang thria lo hi tor na ni ti a soi na ni chu wang voi ni a hian mi zo te kan chang rual lo ani ha a tun tum cha ruling o tun tum cha ni hi o ti mai mai kan kala BJP vot ha thei tu tur kan thang lo ni nga chan tun ba khi kan in than ke chu garing to lo tuna po hian kan in thang nge yang em ti pe asur chuang reng reng lo awang chu armed forces how to ber chu India president ni sipai zong zong how to ber chu khu pu Modi a appoint chu kani chumi ni wang chuanin voi le khata hian ri rup he thleng thei reng chu tiang din huna ding kan nia wang chuan tu lai kan politics din huni soifia har mangi o ti hi ka ngai to ana hian om thina tuna hian kan ho tu te party sang AAP te DMK te RJD te Trinamool te NCP te Shiv Sena thlengin an khoya party suai tu somthum don an man to a che thei lo le thabarin an siama an bani party an lu doiro chuan an ngai dama an lu du lo chuan an zui zela tu na point AAP suai tu lun engama za chu an target le mek to ni chu wangin tu na kan kaldan system han eni chuan apoi ema kan ma ba khi alim om lem lo ni ti kan sia ta poi mo chu wangin tu na kan in thang tu re hi helai hian chan kan thiam lo chuan a dot le che sang ni som ni le pali hian BJP India ramalal le se keini tan chan soi tu rom to lo electoral autocracy chu lo omani khovela hian in ram som ni zetanom anin thang ve thi na mingin ma se party pakhat ruling chia khalal thi mani loka Russia in thang ti kan sia khamia in than khan nge lo thenga in than ma lok khan nga ti nge Alexei Navalny kha thi ri ngot opposition leader lian tak kha ardik mun kho har deu taka thingtlang an tan tira zinga extra la lai kha thi ri ngot mai ni tuna khianin Putin akhi Russia president khi an dan puian han siam tha akum li zel tam ni chung an tia kha an siam tha tu na chani kumrukan da to a kumrukan da po kha tam ni chung an tia tu na hianin Putin a hi kum sang ni som thum le paruk thleng alal to don ani zana nei lo le dim na nei lo wan ti chuan a thei vek engkim hi chu tiang chia chuanin tu na hianin kan ram hruai tu hian dim na nei lo le zana nei mia lo wa ti du chut a thei tho ni chu wangin China po Xi Jinping ania sang ni song pathumaron lalchana ani po kum nga in tram ni chungon tia ma se sang ni le som ni pathum khan an constitution an han an siam thale ta a sang ni som ni le pariat thenga lal te te nga chumi zo chuan tiam chin om lovin tian da tel ta ko wangin Xi Jinping khi dam chu ma lal de don ani chu tiang zel chu ni voinia hian ke ni po hian kan ma lau om hi eng ti zong in nge lau don ti hi ngai tu thiam har khopin om to ni chumi ni wang chuan kan tan rual tak meu meu ngai voinia hian in than kan nia vote kan tha kan ni chuan BJP kan vote hangai ngai tu ra ni BJP le atho pui ta kan vote hatu ra ni Mizoram ngai po Christian ram kan ni si chuan Hindu lal ram din dum tum du tu dictator min shoi lu tum tu kan vok tha ka ngaya chumi ni chuan MNF candidate an niam mo ZPM candidate mo kan vote thiang lo Christian na kan lo mai do don lo nang le ke hian zalen na heram a hian kan nei to don lo freedom of speech on to don lo wa kan du kan soi thei na hi bo vek to don sa kho zalen da bo vek to don kan du kan ma ka en kim kan ti thei nei bo to don roi tu te kan soi sel thiam to don lo
ram khat suai tu ne mo state suai tu te mo kan soi che thiang to ton lo chu cho ni voin ya hian lo em zo ka chu wangin kan siat tu ra tan poi mo chuan voin ya hian MNF te ZPM 10 hulama kan thu chuan development kan hai lu tangan ti the he ko vel thil development nge kan du politics sa zalen nahi politics sa zalen na kan nei chuan si lo chuan enge kan ta sot nom to chuanga tuna hian modi hian India ram minti dera aphovu akin minti dera international politics ka main subject ania ka riani chu wangin tuna po hian India ram hi khovel ram hausa panga than chua kan tel to manamin opthin tu British ram chu kan ple pel to ti heti han ngai tu mai chuan adikani Google apo khana ne nula GDP be chan khana til panga na cheni sang dile somli pasaria ero chuan khovela economy ka chu palian ber kan ni thei to ngati chu min thir pui ma se atakani don lo enga tinge chu kan soi thei kan ti chuan tuna hian panga na ram hausa than chua GDP be chana than chua panga na kan ni ma se mi mal tin tho chua zonga chu chuan ram za le som ni na kan ni cha kan la re thei lu tu chu tiang din huna kan din lai chuan thil ro pui tak min tiama he ti laya ne ru te ho le congress ho khan eng man ti lo ati voin ya hen mi zora ma chu kan en to na amami te khan eng man lo ti lei nem ti in ngodiana zirtir na kha he thu thung lalu tian voin ya hian amami te min be ta me kani chu wangin voin ya thil poimo tak thil thalo an ti nem to a tuna hianin electoral bona ringot po hian kan finance minister zong taknir mala Sitharaman khan a pasal ngei khan ron soi chuata ka kha he electoral bond ta aya swal lian poisa ti chingpen nai omlo India rama alian ber changani lova khove laskam lian ber ni ti ani chuti chung chokan man theilo ati sual tu modi te kan khem theilo zak mia lovin voinia chuan vaibel che sing chuang alak to nuwa po congress tena hetilaya vaibel che sang ni zariat vel kan lo dong ve a ani chuani tuna hina tumpera chuan congress ka kan sum benga kan sum zong chu khoi che theilo miron siam sak le tani he kan in dona electoral in thanna kan in beina hian engma che theilowin min siaman tuma khatiang khan min tile to chumi ni wang chon tunan tumbera chu he India rama hian BJP chia party lian omsela adang zong chu che theilowin siamang uti he process kallai me ka hi ngun dawin enang u BJP le sangoi zo puite than chi ni lo BJP than chi di to lo enga tinge kan ti chuan kan malam kan zalen na zong min chu sak don dictator ram om te chuan an mani du danin eng man ti thei to lo chura ma min choi lu tuma voin ya min kalpui hi arap thak tak meu ni ti kam sia da cha ka soi rei don lo amaro chu hun kal tok han thi rangai Italy ramlal dictator Benito Mussolini ka thu soi thiam takani ami puinol pui kha athu soyan o kha ramnuam atiama thil tharo pui tak antana hlok na tu le thil dang atiama azunan waizoga sangka ko somni le pani nuwa kha prime minister ani du loka president athile tamai sia khami ai o chokhan voile khata dictator in omthut chu chuan in nge ti ta kan ti chuan Nordics nam ni lo ho chu a khin mai ni ram kha suai tu ina du lo bi kan nei chuan a lo om lu tu chu wangin Italy rama zudami sangsari le zasari lai po kha gas chambar urlum turin Germany rama thonani kha sangka ko somthum le pathuma Adolf Hitler kha aron lalvelea
adu lo ber chu judahowan ni adu lo ber te an lal meu chuan an sop tak tak makta duai rukha ur hlum vek ringot mai ni chu wang ram khat roi tu ina du lo nam emo ngei zong nam emo ngei zong sa khoi mo an ni chuan arap thak du lu tu chumi ni wang chuan voi ni hian min ngei em tu te hi total electoral autocracy a lo lut se total autocracy noya kanomani chuan kan chan tu chuan mai an chan poi atuk don lo chu wang voi ni hian mi zo mi pui te haram u soi mai ni lo a system an rem dik chho zelani chu wangin ni china karon soi to ka Swedish Political Research Institute University of Gothenburg khan chiang em na chui chuana zia kani kha chu wangin a lau om mani ti USA ngei pon lau thonga zo na poron zota Germany ngei pon mania a zota ni kha chu wangin kan ma lau om me ka hi kan ne theina tu chuan Christian ram kan ni a voinia chuan kan ti tur om chuna chu Congress le atho puite he MP thana hian than tin hi kan sahim na tur le kan sa kho him na tur ni ti hi thria in voinia chuan helai Mizoram ange po in than result an puan nia hei hi chu India an ni kan ti nal theite kan than tin ngei nge ngai chu mi awang chuan Congress official candidate Mizoram ina kan nei pulal biak zama hi hemi kan than tin hian MP pakhat kan tho choi pui ve nga kulamin tam takan lo tho cho pui ve chuan tuna kan soi zong zong lo om lo theng tu laka kan him theini ti ria in kan ril ru sengin ngai tuan anen tunin than hi chu vote ithla kam u ti kha kan soi duane kalome